भाजपा महिला काँग्रेसीचो आवाज दाबोवपाक सोदता. महिला काँग्रेसीचेर जी केस घाल्या ती सरकाराची चाल आसा म्हण आरोप महिला काँग्रेसीन केला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. महिला काँग्रेसीक एड्रेस करपाक पडपाक लागला कारण टू कंडेम द प्रेशर टॅक्टिक्स of this BJP government of Goa, which is trying to strangulate and trying to suppress my voice. In other words, Mahila Congress of Goa. We, the Goa Pradesh Mahila Congress, are become the victims. The first victims of the BJP government, where they have started to file criminal cases on those who are voicing and exposing them. That I have just received some 2-3 days back direct summons from JMC court, MAPSA, criminal case घातिल्ली आसा, section 147, section 341, section 332, section 323, read with section 149 of Indian Penal Code. All my mahilas came running there to support these para teachers. None of our relatives are teachers there. आमकां कशें आमचे बायलांचे कशें उलयल्या, आमकां कसली उतरां मारल्या पुलिसान, आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा. आमी उलट केस घालपाचें हेंचेर, पूण आमी म्हणलें ना, वी वील नॉट डिस्ट्रॅक्ट द इशू, वी वील बी फोकस्ड एंड वी हॅव टू फायट फॉर दीस. द बेस्ट पार्ट वॉज नेक्स्ट डे अनलॉफुल असेंब्ली म्हणून लायली. बिफोर होल नायट द महिलाज दे वर स्लिपींग देर. असेंब्लीच्या भायल्यान तिमसान हायला रस्त्यार न्हिदली आनी सकाळीं कितें म्हणल्यार सेक्शन 144 अनलॉफुल असेंब्ली म्हणून लायली. After 7 months, a criminal case is put on us, brothers. परिकराची दिसता ही आमकां पनिशमेंट आसा.